Tukbajak sini ti Pramothani Soilam Blog ni ex vice president sini Takhuk Bikram Deborma boni bihik Thimani Atonsa Langma Somani tini boni condolence so ang personally bubagani dagi mumbai tino jagang phai boni nukhungo 25 kilos ar phaika tai financially bo sung kisa kalam thanai bon bagi sini bubagra sunu phurmani tongo main jangke thangsa tai chubamu सबसे important political khaingani bagai बहुत समय दं हाइजेको जों सब समय नाहार मंगसिनि दफाना थांसा खायनाय ओ दफाना यक्समा रनानि बनि बागै बुबाग्रा अलवेज फोरोंगो सुनो थांसा ताइ चुबामु बनि बागै सोंदिनि एज ए थांसा बुबाग्रानि जे ककथाइबाय थांसा ताइ चुबामु ओ कगनो सों खावनावै सोंदिनि बनि नखं फायने सोंदिनि चुबामु फायकर फायका सिनि एक्स भाइस प्रेसिडेन्ट नखं फाय ओ आनि लगे दङ सिनि ति Pramothani leadership दङ सन्तोष दङ ताइ बिशु दङ Tulu tongo tai boni bihigno sini Takhuk Bikram boni bihigno bono sini ex vice president ti Pramothani boni bihigno tai boni busla tongo tai boni busaje khorong ni jangkamo khoroksa tong ang to motamodi kaham no hima gachini Soilam Blog ni president sini Buddha Deborma belai bo joto jagan subao haibon tini bo anu mo suba phakya aw suba mani nyang motamodi kisa hel mangkha awan bagay ni bonang belai ngon toni bar hambai maro ani nong ni borok at kaisa langma soi thanga abo hamya bong maliya jamon hamya bong ya ta hnai at kaisa bini tam nani lang ko usto bong mai thikata nini logi ni mo kon do to de bo agi tamro ya nong nok mon sal hui dong haino mamelo songai charo angkai ko ti Pramothani sing apro jemon chini tau bunga bodolok aptero go himo kisimisa angka angbo to tongo logiu tong tabo mohai mai tongo aiko masa ikmonokra te masa angkai ramdokra hamdor hojak phainai bobo sokoje nita khana samung ta mone